KTP Peniel Branch KTP Sport Tura Local Zongzong te kan lalpai so Krista mingin sibai ka buk sewa lim takahun mang turin du sakna kalan sewani Pathian thu chuan Pathian ngai sak turin in soi zoi ro taksa in soi zoi ne hi zon so zong asot ve boka Pathian ngai sak nai ro hi chuanin nunna tuna omsale nakina lo om tur ne anei awangin kong tingre nga asotani ati ani tirko polan timothe ne na nangmani anga thalai ani velayin taksa in soi zoi ne hi asota amai ro chu tharau lam ngai sak nai ro chuan tuna nun na omle nakina nun na lo omle tur pek tiam ani awangin ngai sak turin ati ani zaina hian Christian Salai Paul Peniel Branch te hi inti him satli tur kan melowa zaina member hazok angalang te po in mail kan lo buwa kan lo me mani Christian Salai Paul rong bol na heng ang sport ni le engimo ni chuwa lang lovin nakina nunna kan la chan tur pek tiam ani awangin vein le chutiang an tura kan sport atangin kan rel ro kan siam apoimo len kan she chung te chu kan soi ani pathian in a thu kan an su kan an chiarte kan zatan atharin mal bin som sak se itong try mo min mangai to lalpa kan pathian kan nunna chunga thu nei reng kan nei lowa kan malam hun pen khat po kan siat lok lowa vainia ni le ngin iswai ni le pui na te changin hey zanina Christian Salai Paul ke ni Peniel Branch ten hun rei ta kata kan lo ruat lok le kan lo rel to angin lalpa inti lim na sport te nei turin group tinte chutiang chan zaina hian kan lo in ruam man ta a iswai na le zanin hun min swai thena wangin kan lom em alom thu kan shit se ni zanina hian sport bul kan ton na hian nang kan zinga umla kan zawa ya thinlung le ngai tu na te lalpa iduang takani theina turin tharau thiang limin kan hun man tur zong temin man puila il hliam palte chet sual palte kan taksa thua te po lu hai le engemo awanga har satna theng thut theila ka te min veng himla lim taka kan nun le hun te kan man theina turin nangin ikut sakin min sel tlatla kan soita kang khan hengang taksa soi zoi na te hi lalpa sot te chu sot le mai tharau lama min ta thiam tu aloni theina turin le ani he kan dam chunga nunna pia lama chatua nun na pek tiam ani awangin zaina hian sport kan ro man zong te hi van lam thil a min pom sakin zanin chu nilo lalpa kar le lama te po ni le nga hun mang tur te in ro man te po kan la siam zela ni hi heng zong te hi lalpa irong bol na konga min ti siam tu min so hit tu alo ni a ani zaina hian KT pirong bol na po ron tel ve thin lem lo member chu ni ya la taka om thin te po in nang ma an lo nei na man ruwa hi lo ni sela kan du hle mai chu tiang tu chuan mal min som sakla iko sana thalai ten ruwa man na kan siam zong te hi kan thin lung lam in puan na lo ni sela lim takin kan nun kan hun kan man theina turinเข้าไปโอ้ยพูด
ให้การรับรู้เตเลยรินนักบุกเตะสุนัยแข็งเล็กก็นั่นล่ะหลังว่าจะรำปาราปันโลฟาราบุญเกต้าZarin tu parai mangai na gupta ma par khok ve muan muan agora chantin sai do ne ma chaya asam ka hlek thi alai asom phara ron langa kul khop ve thu thunga aban mo er ni ma ape ulu tu gol bana Bueno, tha Aspot tur khaju Khel chin sab lo Lili apet muta Tui pasa Oh Lili apet gol do nem Yes Atum ba ko ni lo asai perdona alo ben mai ni Lo these se la chu penalty choi lo tu ro dia Lili apet do ne Lamihiไม่เตยอิงหานะZai khai pot thiam khop mai A online hu thai khop mai nula zai hello in pot free ma sai nei te du thu sawi na pass thai lawa A feli nula zai book palchuak ke palchuak le do re khole bola om so lum chuak ke bol nula zai khama ni pol te chu ne deu tur ni ni bola luta score thai do re a gol lo tak be avan uyom tak a felin lo kier man anh khó phê lắm nè bạn gì cứ căng được nó sang rồi可以吗？你是老九，问我喽，问我喽。你给他丢了。错了。应该是佛祖给你，应该是佛祖。看到他咋？con mua là con ô tiếng Hàn yes come on adik ni yo Dia soalnya tuh adik. Adik yes. Di bawah. Oh. Iman mo. Oh. Tăng ôi lộc, come on. Cái phân phối đâu đó. Nang mani kuจะแข่งหุ่นน่ะnang mani kuจะแข่งหุ่นน่ะเสียคันที่คันnang mani kuจะแข่งหุ่นน่ะเสียคัน Ikutจะคันเปร ที่คัน nang maniเอาสิหุ่นน่ะItuไงมันหัวแล้วล่ะ
Alau kalau nggak saya lawo. Darot semua tu bukan darot semua. Oh, lỗ đông mấy rồi. Vậy khát ba cái thật sự lâu rồi. Yes! Come on! Hai, Faruto. Yes! Di boy na the win!